District hire yakasimo ka miliyoni ku mezi omisho g'abazire kandi chairman Didas Tabara manyisa abazire n'ubujunanizwa bwabo okuhereza beje barukwetengo mu kushoma kwabo. Twasharamu twabarondera miliyoni 10 kugira ngo babase kupunduza ebizimbe byayo byakuze. Na nubwo ahurire tukabaho miliyoni 4 mutwara 2 nawe kugira ngo bakore ebyentungo kebiri yaha ayishobere. Necha mazime byombe ko tibirungi kandi bakabire nibenda na boarding school. Kansara wegombora ya Rubaya Roida twino mujuni na wahikira ha mugorogu kandi ashabira abaziro kora akacenda kahango kushomesa abana babo. Abo kuba ninjezaho mnonga kurangu nabakwatiraho bashomeje abo kuba echo kushoma ninkimanya abo kuba nanyeka shoma kandi nindeba okushoma kwanje kunkorire bingi kandi kwatuma nayamba nabandi. Abo ingene bakunda kushomesa konka financially they are not well equipped. Chumwa binze nk'abazire ndikwena ngutumanye no kugira ngo abana bakiri bato b'imyaka mito mununga tikirungi waba no basa kubeyorera kubatwara mu boarding school no bwako innocent abo kuba okugumumuka bakagumaniwe nako konka no kwega kandi ko batakushanga umushumo. Gashakwa Freda nyine